Ibihe byiza rero kuri mwe nshuti mukomeje gutega amatwi ibiganiro ndetse n'amakuru by'Ijuru TV, ni umwanya mwiza rero tubazaniye amakuru mu rurimi rw'Ikinyarwanda, turasuje aho muherereye hirya no hino ku isi. Muri aka kanya rero tukaba tubazaniye inkuru ivuga ku muyobozi ukomeye witabye Imana mu gihugu cy'u Rwanda. Reka rero mbere y'uko tubabwira iyo nkuru yacu, tubabwire izindi ncamake z'amakuru ari kugenda avugwa hirya no hino ku isi. Reka tubabwire ko Iran yahinduye umuyonga ibirindiro by'igisirikare cya Amerika. Kuva rero intambara ya Iran na Leta Zunze Ubumwe za Amerika yatangira, Iran imaze kwangiza ibirindiro bya Amerika 16 biri mu bihugu 8, aho rero bimwe muri ibyo byahindutse umuyonga ku buryo bitakongera gukoreshwa. Ibi ni ibyavuzwe rero ni ibyavuye mu icukumbura ryakozwe na CNN, rigaragaza ko ibyinshi muri ibyo birindiro byari byibanze rero byari byibanze Amerika yari ifite mu kigobe cy'Abarabu. CNN rero igaragaza ko Iran yagiye itera ibi birindiro yototera kwangiza uburyo bw'itumanaho bwa Amerika, radari rero n'ahabikwa indege za gisirikare, kuko ari ibikoresho rero bihenze kandi bigoye guhita usimbuza ako kanya. Rero mu bikoresho byangijwe harimo indege ya Boeing ibarirwa nibura miliyoni 500 y'amadolari. Umunyamakuru rero wakoze iri cukumbura, Tamara Kiblawi, yavuze ko mu biganiro bagiranye n'abantu barebaga ibi bikorwa byangirika, bemeje ko Iran yagabye ibitero bikomeye. Ati batubwiye ko babonye ibitero bikomeye kurenza ibyo bahuye nabyo muri Iraq na Afghanistan. Akomeza avuga ko hashingiwe ku makuru ya Minisiteri y'Intambara y'Amerika, Amerika yakuye abasirikare bayo barenga 90% mu myanya bariho muri iyi ntambara ku mpamvu z'umutekano muke. Intambara rero ya Amerika na Israel na Iran yatangiye kuwa 28 Gashyantare umwaka wa 2026, ubwo Amerika yagabaga ibitero muri Iran. Byasize rero byishe abayobozi bakuru bari mu nama i Tehran, barimo na Ayatollah Ali Khamenei wari umuyobozi w'ikirenga wa Iran. Imwe mu ngaruka rero zikomeye zatewe n'intambara ni ifungwa ry'inzira ya Hormuz inyuzwamo 20% by'ibikomoka kuri petrol byohereza ku isi yose yafunzwe na Iran. Dukomeje n'indi nkuru iri kuvugwa, reka tubabwire ko umwuka mubi hagati y'Amerika n'Ubudage, Trump yemeje gucyura rero abasirikare 5,000. Minisiteri y'Intambara ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika yatangaje ko iki gihugu kiteganya gutangira ibikorwa byo gukura ingabo zacyo 5,000 mu Budage, bitewe n'umwuka mubi ukomeje gututumba hagati y'ibihugu byombi. Umwuka rero mubi w'ibihugu byombi bihuriye mu muryango wa NATO watutumbye biturutse ku ntambara itavugwaho rumwe Amerika na Israel byashoje kuri Iran tariki ya 28 Gashyantare umwaka wa 2026. Tariki rero 27 Mata, Chancellor w'Ubudage Friedrich Merz yatangaje ko Iran iri kwandagaza Amerika mu biganiro by'amahoro bigamije guhagarika intambara, kandi ko atabona uburyo abanyamerika bazashobora kuyisohokamo. Kuwa kabiri rero Gicurasi, umwe mu bayobozi bakuru muri Minisiteri y'Intambara ya Amerika utashatse ko amazina ye atangazwa, yabwiriye rero ibiro ntaramakuru uretse ko amagambo yavuzwe na Chancellor w'Ubudage adakwiye kandi ko ntacyo afashije. Uyu muyobozi rero yavuze ko kubw'iyo mpamvu perezida agiye gusubiza mu buryo bukwiye aya magambo atagira icyo afashije. Amerika rero yatangaje ko izakura mu Budage ingabo 5,000 kandi ko bizakorwa mu gihe kiri hagati y'amezi 6 na 12 mu rwego rwo kugaragariza rero Chancellor Merz ko yakoze amakosa akomeye. Tariki rero ya 30 Mata, ubwo Donald Trump yateguzaga ko ashobora kugabanya ingabo za Amerika ziri mu Budage, bamwe mu bayobozi bo mu gisirikare baratunguwe cyane, bagaragaza ko ibyo bihugu byombi byagakemuye iki kibazo binyuze mu biganiro. Aba bayobozi rero bagaragaje ko mu gihe ibihugu byinshi byo muri NATO byanze gushyigikira intambara ya Amerika muri Iran, byibura Ubudage bwo bwemereye abanyamerika gukoresha ibigo bya gisirikare byabwo, bwemera rero n'indege zabo kugwa ku bibuga byaho. Amerika rero ifite ingabo 35,000 mu Budage zoherejweyo hashingiwe ku bufatanye bw'ibihugu bya NATO byemeje rero gutabarana. Izigera rero ku 5,000 zoherejweyo ubwo Uburusiya bwashozaga intambara kuri Ukraine. Tunyarukiye rero ku nkuru yindi iri kugenda itangazwa, reka tubabwire ko muri
ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, FARDC rero yakajije ibitero mu matware ya M23. Ingabo rero za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo FARDC n'abazifasha ku rugamba bakajije ibitero ahantu hatuwe cyane mu bice bigenzurwa n'inyeshyamba zo mu mutwe wa AFC M23. Umuvugizi rero wa AFC M23 Lawrence Kanyuka yatangaje ko mu ijoro ryo kuwa gatanu tariki ya mbere rishyira kuri uyu wa gatandatu tariki ya 2 Gicurasi umwaka wa 2026 hagati ya saa 4 na saa 9 n'igice z'ijoro, ihuriro ry'ingabo zirwana ku ruhande rwa leta ya Kinshasa zagabye ibitero bikomeye ku gace gatuwe n'abaturage benshi ka Rugezi ko muri komine ya Minembwe mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo. Ni ibitero rero byagabwe hakoreshejwe drone z'ubwiyahuzi zizwi nka kamikaze. Ibitero rero nabyo byagabwe hakoreshejwe za drone ndetse n'imbunda ziremereye. Ibitero byatumye abaturage benshi bahaburira ubuzima, kwangirika kw'ibikorwa remezo ndetse no kwimurwa kw'abaturage benshi ku gato nk'uko Lawrence Kanyuka yakomeje abitangaza. Mu guhangana rero n'ibi bikorwa by'ubwicanyi, umutwe wa AFC M23 wongeye gushimangira ko wiyemeje kurinda no kurengera ubuzima bw'abaturage b'inzirakarengane. FARDC rero yakarijije ibitero mu matwari ya M23 nyuma y'iminsi mike impande zombi zivuye mu biganiro byabereye mu mujyi wa Montero wo mu Busuwisi. Ni ibiganiro rero impande zombi zumvikanye gutanga agahenge ndetse AFC M23 ishyirwa mu rwego rushinzwe gukurikirana rero iyubahirizwa ry'ako gahenge. Tugiye rero ku nkuru yacu, reka tubabwire ko Uwimana Nehemi wayoboye akarere ka Rwamagana yamaze kwitaba Imana. Uwimana Nehemi rero wayoboye akarere ka Rwamagana kuva mu mwaka wa 2010 kugeza mu 2014, wari usanzwe rero ari visi perezida w'ikipe ya Muhazi United, yitabye Imana rero nyuma y'ukwezi kurenga yaramaze mu bitaro. Uyu mugabo rero yitabye Imana mu rukerera rwo kuri uyu wa gatandatu tariki ya 2 Gicurasi umwaka wa 2026. Yararwariye rero mu bitaro bya Kanombe. Perezida rero wa Muhazi United yabwiye igihe ko uyu mugabo yari amaze ukwezi kurenga mu bitaro. Urupfu rwe rero bakaba bararubikiwe n'umugore we mu rukerera. Ati Nehemi yari amaze iminsi arwariye mu bitaro i Kanombe aho yari amaze ukwezi. Inkuru rero y'urupfu rwe rero twayibwiwe n'umugore we mu rukerera rw'uyu munsi kwa gatandatu. Rero uyu yavuze ko uyu mugabo yari asanzwe ari visi perezida wa mbere Muhazi United, rero akaba n'umwe mu bari bayimazemo igihe kinini kuva ikitwa Rwamagana City. Yagaragaje ko yitangiye umupira w'amaguru muri aka karere kugira ngo utere imbere, aho rero yagiye agira uruhare mu kuzamura abakiri bato akanagerageza kuzamura ikipe mu cyiciro cya mbere. Ati ikindi navuga yari umujyanama wacu kuko umupira yarawumazemo igihe, yitangaga rero cyane kandi twese twabimukundiraga. Reka tubashimire rero tubabwire yuko amakuru yacu muri aka kanya tuyasoreje, tubasaba kandi gukanda subscribe kuri channel yacu kugira ngo amakuru yacu ajye abageraho ako kanya.